otata bonke noma befundisi uma bonke abantu abathana Sunday School lendwendwe ezikhoyo ngegama lenkosi uJesu beqala abangcwele manje ihlambulule ngizozama ukuthi qhi ngiyabona lidile kakhulu kwaye lilambile ngizozama ukuthi nje lidlile mina kakhulu nami sizenze imbalwa nje ngihlale phansi ndingathethi into zami koqala ngiyabonga uSomandla abangcwele nami ngivulele lo nyaka bandile khona emhlanganweni ngizofumana into zikaThixo ezohamba indlela bangcwele yazi ngonyaka ka-2004 ixhaqaza lamakade isimanga lapho ekisene sezimbini ezayijikayo impilo yami sasiza sonke singabantwana lathi bantwana bami kwanele ngoku masiyokhonza noThixo zange sakhonza ngaphambili asiyakuba yimfoni ukhonza uThixo uthi namhlanje siyagqibelisa ungakhonza uThixo wabeka istatement sosibili esenzima kodwa ndifuna inkonzo neThixo andifuni inkonzo nje ndifuna inkonzo enoThixo wakhona kumakazi wami angcwele owayezihamba zonke inkonzo wabiza yena zibanibani ngawundixelele ngeyiphi inkonzo enoya kuyo ukuze ndifumane uThixo kudala ndingakhonzi andifuni uwaste ixesha selimdala ndifuna indawo enoThixo uthi umakazi wami ndayithethayo athi ikhona inkonzo nandikhonza kuyo ngaphambili andisakhonzi phana ngoku kodwa phaa kulaa ndawo khona uThixo phana noba ndingasambi nabo kodwa ikhona uThixo kudla nkonzo leyani iphethwe ngumuntu omdala utata uyiba iyashiqiza xa ihamba kodwa ningajongi yena khona uThixo phana safika abangcwele sayingena ndafika ndingena nix ndingena mali ndingena mpahla sihlupheka sangena nogogo asiyazi uba kenza yintoni ukhoza yintoni ucula yintoni ushumayela esabukela abantu ndabona ndaqaphela nto ebenyanisile umakazi ukhona uThixo kule nkonzo ndandiyimbona empilweni yami ndandimbona isisusa inhlupheko ndandimbona itshintsha ingqondo yami ndambona okwami ukuthi ukhona uThixo kweli bali kuthini le nkonzo yinkonzo noJehova lena ndatyhilekelwa yinto bangcwele ethi abangaphambili abazalwane babenexanduva okanye iduty bonke abazalwane abancinci nabadala abahluphekileyo nezityebi abefundisi bonke neziqhwala nabahamba ne-wheelchair abeneduty eyi-1 ukusondela kuJehova bafike bambamba uThixo ogogo noba engakwazi uhamba ishiqiza umlenze wayeneyijuthanayo athi andisenamandla andisenakwenza nto kodwa mashiqize siya kuJehova afike ambamba uThixo ugamkhwase athi Jehova ungahambi kule ndawo sikhona amandla ayeza amancila Jehova sesizigwebu sendimdala Nkosi andifuni ibininzi cela nje ungahambi ndithethe ihlwempu Jehova anamali kodwa yeza amahlwempu makafika ukhona baba noma ndikangamali ndongena encwabeni bathi ungahambi kule ndawo Jehova abazayo bafika ukhona unguThixo namadoda aqhwalelayo bathi Nkosi kebonakala anobasaba ngenyawo nomhlaba ayinamsebenzi kodwa usungahambi Nkosi ungahambi ayeza magwihla ayeza bulali ungahambi baba ungahambi mhlekazi bafika ukhona Nkosi asifika izibhinta asifika amasela asifika irepisi bafika ukhona baba bafika ukhona Jehova bafika ukhona Thixo namandla bafika ukhona baba noma thina sekho noma thina sihambile kodwa bafika ukhona baba simcela zintwenye baba asacela ibininzi bangena kulaa mnyango
Makafike khona uThixo ophilayo, makafike khona uSomandla, bangaphosa Nkosi ukwazana nawe ngobangeni bakone Nkosi. Thina Nkosi liyahamba ixesha lethu kodwa bafika ukhona, abafika ukhona, abafika ukhona. Sesibadala thina, abafika ukhona Thixo, unguThixo othembakeleyo, abafika ukhona Jehova. Sangena kwethu bangcwele, sangena sinjalo singenayo, sangena kanti akhona amahlwempu ebekhona ngaphambili amcebe uJehova. Afika amanye amahlwempu azamboni Thixo, nami ndambona uJehova uhamba nami uSimakade, ndakhula kuThixo, ndathi nami ndibambelele uJehova, uhamba nami indlela uThixo, wandenza indoda emadodeni, wandenza ndawumuntu ebantwini, wandinika igunya igama lakho, wandijika uJehova elahlwempu lalingenanto ayumuntu ebantwini. Bathe balungu mnumzana, bathe balungu mnumzana, bathe balungu mnumzana, indoda ilihlwempu, indoda ilingenantozo, bathe balungu mnumzana, bathe balungu asibonisa indlela. Jehova bafuna ukhetha ndima belungu, ndazintoni Baba, undilandephi ihlwempu elinjengam selikhokhela belungu vele ngoThixo ophilayo. Kwani Jehova bambelela kuye, mbambe noThixo, mbambe uSimakade, ungasuki kuye, ungabuvi into kuye. Ocela phezulu Nkosi bangcwele. Samuel sibili bangcwele 23 ivesi 2 njengo-11 kuyakhaba. Samuel sibili esiyitshayikhosa bangcwele.
abaleka amaSirayeli wemayela uShama walwa ephusela loo ntsimi afa amaFilistiya watshachela uNdikoyo. Bangcwele apha kuvuke imfazwe enzima phakathi kwama-Israyeli bangcwele abazalwane balwa namaFilisti bangcwele. Le mfazwe yashushu kakhulu kabonakala uba bayoyiswa abazalwane babuya umva ngoba nyhani bayahlaselwa kodwa nje bebuya umva nje badlulwa intsimi yamaSirayeli. Kodwa uShama wathi wabona heyi ngoba iFilisti lana intshaba zizothatha intsimi yethu akajonga ifemeli yakhe nabantakwabo kodwa walekhusela intsimi wathi soze ithathe intsimi yabazalwane bethu okanye sizukulwana ngisaphila. Kodwa walwa wade wangenelela uThixo wohlula bangcwele. Abalikhoyo bangcwele le ntsimi yayimpilo yabo bangcwele yayinto abaphila ngayo. uJehova noma sizikawe ngekawe nje ikawe nganisikeba izaba yintoni impilo yayo izophila ngantoni amazesisi nokungathini but impilo kwesipheliti amasijika ebethi ndala naso ndivuka naso ilapho impilo yami amawisile kekwajiye bhatya webovu anebhaki sayiphiwa bangubakhulu bethu sawuma ngayo namaziyoni kekwajiye sambatho sawo yimpilo yabo angcwele kodwa uJehova wafika kweli bandla wathi leli impilo yalapha izoba impilo yobungcwele iba ivangeli lobungcwele ayekho insimbi yobungcwele ekumele sikhusele amandla wethu onke kufuneke sibe ngoShama bangcwele indawo aleki khona kuyo elwela le ntsimi ingathathwa ngamaFilistiya ungathathwa ubungcwele ngoba uJehova asimdonsi ngenyito simdonsa ngobungcwele yintsimi edonsa ngalo uThixo lena ekumele wasikhusele bangcwele masife sizama singavumi ubungcwele into ethanda uJehova ezikaThixo masingavumi ngayo lowo nalowo ikhona kuyibakalwe bangcwele bakalwe bangcwele elibelwa ubungcwele kungamuntu endlini kaJehova womhlaba wonke uzomthixo bangcwele asimchini ngokwenza kwethu kodwa simbamba ngobungcwele uJehova ohlale kungcweleni nayiqala ukuthi ungumoya oyingcwele bangcwele kule ncwadi asiphili ngenye into bangcwele Yezulwini
ngayo yabamba loo nto ndifika kanti eli vangeli ngelohlukana nesono ngempilo ebungcwele phila kule ndlu Jehova umbamba ngobungcwele awubambi ngamavesi akho awubambi ushumayela kwakho awubambi ungqina kwakho umbamba ngobungcwele udinga abangcwele bungcwele uhlale endaweni engcwele ukuze angashiyi masilweni bangcwele yabonakala abantu sogqibela savela ngapha izulu ngapha kodwa masilweni bangcwele ungamnku ubungcwele bikaJehova lo ikhona kuyo bangcwele akakhusela insini singabakhuseli thina kwikhona kuyokhusela nokuyalingwa kodwa yimo uthi kodwa yenza lento izothatha insini uzawumnku ubungcwele uzawumnku Thixo eniyenzeka kulahle ngawe ube ngumkhuseli uJehova nivume ngawe apho shaba bangcwele apho shaba banamhlanje abazobulwa bangcwele bathi nomdaka izindlela zikaJehova bekhusela ubungcwele angahambi Thixo angahambi uJehova abantu abathi masilweni lona lo makawe bangcwele ungamnku ubungcwele bukaJehova ngoba siphila ngabo simdonsa ngabo Thixo asidonsi ngamandla wethu asidonsi ingqondo yethu asidonsi ngemali asidonsi ngemfundo simdonsa ngobungcwele simdonsa ngobungcwele iyakwazi into endala ingena ante kapulihlambu iguqe bangcwele afike Jehova ngoba adonsa impahla akadonsa isuthi adonsa ubungcwele basikhusela insini ubungcwele ungamnku ubungcwele endlini kaJehova ungahambi ubungcwele yilo likhona kuyo yilo lakhona kuyo ungaqikule bangcwele wake wafikwa apho wayaphana kwenye indoda wathi ngabe igama lendoda ke ngoku kodwa igama lelothe insini yayo wathi indoda uNabothi Nabothi ngiyayithanda le nsini yakho xa undithengisele yona wathi uNabothi nakanye ayina-price lensini awuna-price ubungcwele akuthekiswa kuthiwa ngejafevana akho price emhlabeni anikwaningamukufa bangcwele banapolingole ndife anokunika insini esizibana sethu lilifa eli bangcwele basichithe ubungcwele uJehova sibambe ubungcwele asimbamba ngithe asinyake yinto thina esamdonsa ngayo masimdonse ngobungcwele ikhona kuyo hlale ebungcweleni elafika kuyo hlale ebungcweleni emsebenzini kuyo hlale ebungcweleni noba besiya kuyo hlale ebungcweleni nokulunga kanjani hlale ebungcweleni kusebenzini angamnku Thixo ngenxa yakho aliJehova ndamka ngenxa kabani nobani sakwamgcina ubungcwele bazalwane anamazi abaninzi kodwa insini yethu masikhuseleni akayithathi usathana ungamnku ubungcwele akugcina endaweni enabantu abangekho-ngcwele ungamlelanga abangcwele uthi akasekho uThixo ngoba busekho ubungcwele masilweni bangcwele lowo lalo makangwe wakenza imizukudu wakenza imizamo bakwingamnki lensini bengamnki lensini makathe sikonke makafike khona uThixo kanti walwa awavuma ngobungcwele ngoba ngiyanyezeleka kwelo xesha ukhetha ungathandwa ukhetha ulahlwa ukhetha uva kabuhlungu obukulweni insini yalwela insini yalela insini ifuna usathana yayibamba usathana ingayibamba ibandla bengelakhe kodwa masikhusele insini basekhusele insini yohlale nathi uThixo ngeka Jehova ubuhlala kule klima ngcwele lowo nalowo ngiyakhuthaza ikhona kuyo makagade ubungcwele angamnku uThixo ngenxa yakho angashiyi uJehova ngenxa yakho ngomnyaka ngibona utata wethu kwenzeka ntoni kudala kwenzeka ntoni pha e-African sizembe lapha atata hayi sitoko into eyenzekayo abantu abatsha balala isono ngaphandle basifake ecaweni wemnku Thixo masingavumi thina wona sibeka sodwa wona nomntakwenu uthi umntakwethu wona sihlukane ngendlela thina bantakwethu nabanabo kakhulu kodwa kufikanga kodwa xa sifika kwindawo ebungcwele umntu nomda wakhe khona apho ndingadluli kuyo umntakwethu uhambe yakho nyange yam ngoba ndikade intsini
ayinamntakwethu lentsimi, ayinabhutwami lentsimi, ayinamzali lentsimi, ayinankosikazi lentsimi, ikhathi insimi. Akembe uThixo, akembe uJehova. Shama zangatholi inkosikazi, zangatholi abantwana, zangatholi ithomo, wabona insimi ngathatha. Ngoba ngcwele lowo nalowo makawule khona kuye, ayinto emdaka, ayinto emdaka, ayenyayi into emdaka, akayifundi emdaka, ayicapele into emdaka, emgulisi into emdaka. Bathi mgulisi into emdaka, asimgulisi isono, athi alifunde isisono ngoba ichupha uThixo. Ngoba ngicela masimkhuseleni, masikhuseleni insimi, angashiyi uThixo. Ngoba kuba ngeminyaka ezayo sifike kanti akasekho uJehova, sengilizwe ukuzapha wemkakudala kanti abantu abatsha sabayikhusela insimi. Waseka sagcwele isono, yilwe khona nokuyo, yilwe khona nokuyo, yilwe khona nokuyo, ungaphela amandla, yilwe khona nokuyo, nomnyemakalwe. Singangena isono eJerusalema, singangena isono etempileni, angasilahli uThixo wethu bangcwele. Ukhuthaza nje khaya bangcwele, ngiyaphela kulo ndawo, kodwa lona lovileyo yoba netyala phambi kwaJehova ungakhusela insimi. Ngoba nkonja lethandaza ezimpilweni zethu esiyomileyo sesikhona moyingcwele kule ndawo. Haleluya. Nangelihle ingekokwethu kwazi nokuqonda mesiyoyingcwele, kodwa ingcweba babevela kuwena Somandla. Wasithanda langelihle singakwazi langelihle, wasenzela ingcweba mesiya oyingcwele, wasehlukanisa nemfuza moya oyingcwele. Sekuthethiwe kakhulu kule ndawo, yiwa namaphakade nansi insimi Somandla, wasinkoselela ngelihle. Uyatsho izwi lakho esiyoyingcwele ukuthi thina siyitempile Somandla, moya oyingcwele wasidala wasithanda moyingcwele, wasinike yona nto ebalulekileyo ngaphezu kwento zonke, wasiphefumulela Somandla, moya oyingcwele. Ngomphefumulo wakho Jehova, uba usithanda mesiya oyingcwele. Haleluya. Wawunenjongo Somandla, injongo haleluya, haleluya. Oh, inhlando yakho sisekhona emhlabeni. UThixo malanga onke. Awusiyekeli Baba, awusiyekeli moyingcwele, loba sifikelwa zimphithweni emhlabeni. Moya oyingcwele langelihle siyasisondeza ngakubi kuwena, zithi masiyenze inhlando yakho sisemhlabeni. Moya uyingcwele langelihle, uyingcwele engcwele Jehova. Akhokho wena moyingcwele kungeni nayo into engcolile. Haleluya, haleluya. Lungile go, lungile go, lungile go. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Where? Hey, where? Where is where? Hallelujah. Where they go? Where they go? Oh, Siliga. That's it all. That's it all. Well and well. Hallelujah. You come. 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 Well and well. Very good. Very good. Very good.
Luna, Jina Mancha Luna, Jina